tu cammino, Dios trata con nos. Dios aprueba nos, aleluya. Camino nos haya forma del Señor. Alabanza al Señor. Oh, alabanza a Jesús. A ver, nós vamos ver atrás, aleluya. Vou ter que reconhecer que Deus aprovava, aleluia. Vou dar uma forma, Senhor, muito grande e maravilhoso. Te alabamos, damos graças nesta noite, Jeová. Por lo que vas a ser espírito, Dios mío, Señor. Gracias, Señor, a noche, aleluya. Dice, Señor, bote alfarero. Abre su de una forma, Dios mío. Y a mí te cinta na móvil, Jehová. Vamos de una forma como que, Señor, aleluya. Oh, pitaba de prueba, Señor. Oh, pitaba de lucha, Jehová. Oh, Señor, pero vamos a guardar iglesia. Vamos a mi vida, es para el aire, adorar, Señor. Oh, clama al alfarero, noche, aleluya. Alfarero, sin anamoví. Alfarero, sin anamoví. Aleluya. Alfarero, sin anamoví. Alfarero, Sí, Michelle. Sintanabowi, 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 Sintanabowi. Miguel Dumbaso, vivo amor. Miguel Dumbaso. Dice, aleluya, Señor, Miquel, Señor. Miquel Dumbaso, Miquel Dumbaso, vivo gracia. Miquel Dumbaso, vivo excelencia. Alfarero, Sintanabowi. Alfarero, Sintanabowi. Alfarero, Sintanabowi. Alabanza a Jesús. Tanto nos te adoramos, Señor. Tanto nos glorificamos santo nombre, Señor. Tanto nuestro nombre sea gloria, alabanza y poder. Oh Dios, que nos te adoramos, Señor. Nos glorificamos santo nombre. Nuestro nombre sea gloria. Adorar, Señor, a noche. Adorar, Señor, a noche. Adorar, Señor, a noche. Alabanza a Jesús, aleluya. Bendito seamos santo nombre. Me te adoramos, gloria. Adorar, Señor. Adorar, Señor, glorificar su nombre. Oh, bendito sea Dios, nuestro nombre de gloria. Nuestro nombre de alabanza, Dios, hasta nos aquí en Jehová. Oh, uma noite para apresentar el programa, Señor. Y el siguiente año que te pide Jehová de gloria, Padre. Pero nos agradecemos, Dios, por lo cual Rabasley, Cabaiseya, Cubase, hay aquí, Dios. Oh, nuestro nombre de gloria, Señor. Nuestro nombre de alabanza, Jehová. Nuestro nombre de poder, Señor. Oh, alabanza, Jesús. Danke, Señor, de danke, noche, aleluya. Dele gracias. Dele gracias al Señor por su presencia, por su gloria en este lugar. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Danke, Señor. Danke, Señor. Alaba, Señor. Aleluya. Adora, Señor, a noche, aleluya. Nos adoramos, Señor. Nos adoramos, gloria. Nos adoramos, nombre, Dios mío. Vos estás maravilloso. Tú eres precioso, tú eres grande. Iglesia, adora a Dios. A tu nombre sea la gloria. A tu nombre sea la honra. A tu nombre sea el poder y la gloria. Oh, alabanza. Merci. Merci, bon Dieu.
Traductora de noche, aleluya. Nos adoramos, Señor. Glorificado sea Dios, aleluya. Bendito sea Dios, te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Adora a Dios, iglesia. Alabanza a Jesús, alabanza al Señor. Oh, nos adoramos, adora Señor, iglesia. Adora Señor de noche, adora un rato más. Aleluya, Bendito aleluya. sea Dios, bendito Béni sea soit le nom de Dios. Dieu. Oh, un bon nombre de gloria, un bon nombre de gloria, un bon nombre de Annonce alabanza. et louange. Bendito sea el Señor para Béni soit le siempre. nom de Dieu pour tout temps. Bendito sea Jehová, aleluya. Béni Él soit le está nom en de este Jéhovah. lugar. Il est en place là, Señor ici, está là. aquí. Seigneur ici. Là. Dios bendiga a mi hermana. Bon Dieu béni frère Maxime. Dios bendiga a mis Bon hermanos. Dieu béni frère Maxime. Bienvenido en la casa de Dios en esta noche. Bienvenue dans le caille bon Dieu à soya. Alabanza al Señor. Estamos aquí en esta noche Nous ici à soya, de fiesta, amén. dans fête. Donde vamos a dar a Dios gracias. Bon Dieu nous dire bon Dieu merci. Amén, porque por lo que Él nos guió para realizar este año, Pour ça le guider nous là pour nous réaliser année a. y vamos a presentar en esta noche Nous allons le présenter à soya. el programa del año 2020, Programme 2020. si Cristo no viene antes de eso. Si Jésus-Christ pas venu avant ça. Amén, hermanos. Si Cristo viene, Si Jésus-Christ venu, nos vamos. nous prenons. Nuestro trabajo se terminó. Travail nous terminé. Pero si estamos aún en la tierra, Mais si jusqu'où nous sous terre, es porque hay un trabajo que c'est realizar. parce que nous avons un travail pour nous réaliser. Dios bendiga a mis hermanos. Bon Dieu béni frère Maxime. yo. Abrimos nuestra Biblia en esta noche En nous Bible nous à soya en 1 de Corintios, dans 1 Corinthe capítulo 15. chapitre 15. Alabanza al Señor. Alabanza a Jesús. Alléluia. Alabanza al Señor. Cristo vive. Adora al Jésus Señor. vivant, adorez le Seigneur. Adora a Cristo en esta noche. Adorez Jésus-Christ à 1 soya. de Corintios 15, 1 Corinthe 15 versículo 58. verset 58. Cristo vive. Jésus vivant. Cristo reina. Mis Jésus hermanos lo règne. tienen. Alabanza a Jesús. 1 de Corintios 1 Corinthe 15, verset 15, chapitre 15 versículo 58. verset 58. Leemos la palabra de Dios Nous allons lire parole bon Dieu. en el nombre del Padre, Non, non, del papa. Hijo y del Espíritu Santo. Petit là avec Saint-Esprit. Alléluia. Alabanza al Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dieu. Alléluia. Alabanza a Jesús. Dice así, en Dice nombre del con- Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dans non papa avec petit là avec Saint-Esprit. Comme ça, frère mio, kembe femme, pas brane. C'est pour nous toujours picho dans travail Seigneur parce que nous connaissons travail n'a fait pendant nous vivre ensemble avec Seigneur, pas jamais perdu. Vamos a dar Dios gracias por su palabra en esta On dit bon noche. Dieu merci pour parole à Padre soya. celestial, Dios de gloria, te damos las gracias, Dios mío, por tu palabra preciosa, porque sabemos que todo lo que hacemos, Dios mío, Jehová, tú lo tienes anotado ya en gloria, Dios mío, no es en vano, Señor. Oh, cualquier trabajo que hacemos para que tu obra avance en bienestar de las almas perdidas, Jehová. Gracias, Dios mío. Prospera tu palabra santa en cada corazón, Jehová. En el nombre de Jesús te pedimos, te damos las gracias. Amén. ¿Y cuándo dan la bienvenida a nuestra hermana Yamila? Como qui dit bienvenue dans ces Gloria Jamila, al soya. Señor. Y vamos a cantar un corito con gozo. Los sugieres pueden pasar en esta noche. On allait chanter avec joie. Y vamos a cantar ese cántico que dice: On va chanter chant qui dit cuando hay fuego, les gains du feu, la víbora se va. couleuvre yo, ou bien serpent yo aller. Si tú tienes fuego, Si vous gain du feu, la víbora se va. couleuvre yo pour aller. ¿O no, hermanos? Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Alabanza a Jesús. Alléluia. Todo lo que hacemos para el Señor Tout ça nous fait pour le Seigneur. no es en vano. Alabanza al Yo Señor. pas en vain. Cristo vive. Jésus vivant. Cristo reina. Su Jesús nombre sea la reine. gloria. Amén, hermanos. Glorificado sea el Señor para siempre. Alléluia. Gloria a Dios. Cristo vive. Gloria a Dios, Amén, hermanos. gloria a Dios. La Biblia nos dice, hermanos, La Bible dit nous frère Maxime yo, que el sembrador fue a sembrar. un homme qui t'a semé là le semé.
y sembró ¿qué? Trigo. Ici, mais qui ça? Blé. Pero cuando ese trigo fue creciendo, Mais pendant blé ça a poussé ou bien grandi, se pudo ver vous êtes capable de voir otra planta. une autre plante. Amén. En medio del trigo. Dans mi-temps blé a. Alabanza al Señor. El diablo se cola, hermanos. Diable là, li courir. La culebra se cola. Et couleuvre là, li courir. Pero ese culebra se va Mais couleuvre ça pour aller, cuando hay fuego. c'est là qu'il dit fait. Dijeron al Señor, Señor, Et bon dit Seigneur, Seigneur. permítenos quitar esa hierba mala. Et l'homme dit permettre-nous couper mauvais herbe là. El Señor dijo, no. Seigneur dit non. Si vas a quitar esa hierba mala, Si vous allez couper mauvais herbe là, vas a quitar el trigo vous también. couper blé à tout. ¿Qué podemos hacer entonces, Eh bien, hermano? qu'est-ce qu'on va faire, c'est Tenemos que mantener el fuego prendido. nous devons quimber dit fait à lui-même. Porque cuando el fuego está Parce que prendido, pendant dit fait ça à la lui-même, víbora se va. couleuvre yo pour aller. Vamos a cantar con todo nuestro corazón, alabanza al Ça Señor. chante tout que nous. Cuando Pablo descendió en la isla de Malta. Alléluia. Jesús, vamos a orar primeramente para las ofrendas, amén. Amen. Gloria al Señor, que es algo muy importante. Gloria a Jesús. Aleluia. Danke, Senhor. Danke, meu Deus, Tata. Danke, Senhor, para a ofrenda, meu Deus. Tata, oh, que momento, Tata, nós estamos a ofrenda para o Senhor. Eu te pedi, Senhor, bendição na ofrenda a noite, Senhor. De nome de Jesus. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando Pablo descendió a la isla de Malta, recogía palos secos para prender el fuego. Cuando Pablo descendió En la isla de Malta. recogía palos secos para encender el fuego, y de repente se le prendió la víbora en la mano para picarlo, y de repente se le prendió la víbora en la mano Para picarlo. y échale fuego, Para que salga la víbora. y échale fuego, Para que salga la víbora. y échale fuego, Para que salga la víbora. y échale fuego. Para que salga la víbora. La víbora se va cuando tú tienes Fuego. La víbora se va. Cuando tú tienes fuego. La víbora se va. Cuando tú tienes fuego. La víbora se va. Cuando tú tienes fuego. Tú tienes fuego. Víbora se va. Si tú tienes fuego. La víbora se va. Se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va. Y échale fuego. La víbora. La víbora. Échale fuego. Para que salga la víbora. Échale fuego. Para que salga la víbora. Y échale fuego. Para que salga la víbora. La víbora se va. Cuando tú tienes fuego. 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 Tienes fuego. La víbora se va. Tienes fuego. La víbora se va. Se va. Se va, 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 se va. Échale fuego. Para que salga la víbora. Échale fuego. Para que salga la víbora. Échale fuego. Para que salga la víbora. Échale fuego. Para que salga la La víbora. víbora se va. Cuando tú tienes fuego. La víbora se va. Cuando tú tienes fuego. La víbora se va. Cuando tú tienes fuego. La víbora se va. Cuando tú tienes fuego. Se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va. Aleluya. Gloria a Dios. La víbora se va. Cuando tú tienes fuego. 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 Se va. Se va, 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 se va.
que salga la víbora, échale fuego, para que salga la víbora, échale fuego, para que salga la víbora. la víbora se va, Cuando tú tienes fuego, 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 la víbora se va, 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 se va. aleluya. Aleluya. Necesitas el fuego de Dios. Besoin du feu, bon Dieu. El diablo no puede. Cuando hay fuego, Les gains du feu. la víbora se va. Soulève la pralée. Se va. Il peut aller. Busca a Dios Cherchez mon y Dieu. verás Va well. quién es tu amigo de verdad. Il peut aller. Aleluya. Vraiment, qu'est-ce qu'il faut Se savoir? va. Il peut aller. Se va en el nombre de Il Jesús. peut aller dans le nom de Jésus. Oh, necesitamos el fuego en esta noche, Padre. Derrama más de tu unción, Nous besoin plus d'onction. más de tu gloria, Nous besoin plus de más gloire. de tu cantera. Plus du feu. En el nombre de Jesús, Au nom de Jehová, Jésus, Jehová. que tu rostro resplandezca sobre este pueblo. Les figures éclairées sur peuple ça. Alza tu rostro sobre este pueblo. Les yeux regardez peuple ça. Con paz, Señor. Mettez paix, bon Dieu. Misericordia. Miséricorde. Bendice tu pueblo. Bénis peuple. Guarda tu pueblo, Amen, peuple, Jehová. En el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. Dilos, se va. Se va, 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 se va. La víbora se va. La víbora se va. Cuando tú tienes fuego. Cuando tú tienes fuego. La víbora se va. Cuando tú tienes fuego. La víbora se va. Cuando tú tienes fuego. La víbora se va. Se va, se va, se va, se va. Se va, 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 aleluya. Se va, 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 se va. La víbora se va. Cuando tú tienes fuego. La víbora se va. Cuando tú tienes fuego. La víbora se va. Cuando tú tienes fuego. La víbora se va. Se va, se va, se va. Se va, 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 se va. Gloria a Dios. Aleluya. Alléluia. Oh, alabanza a Jesús. Louange à Dieu. Oh, si tu mente no está libre es porque la víbora está ahí. Si mémoire pas libre, c'est parce qu'il coulève là. Si tu alma no está libre es porque la víbora está Si ahí. n'aime pas libre, c'est parce qu'il coulève là. Si te sientes sin paz es porque la víbora pasó por ahí. Si vous sentez ou pas que la paix, c'est parce qu'il coulève là, passez mon côté. Si te sientes sin gozo es porque la víbora pasó por ahí. Si vous pensez tout sans joie, c'est parce qu'il coulève là, passez là. Si estás en pecado es porque la víbora está ahí. Pero en esta noche tu mente va a quedar libre, tus emociones van a quedarse libres, tu alma va a ser libre, tú vas a ser salvo. ¿Por qué? Porque se va, 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 se va. Tu mente queda libre, tu alma queda libre. Todo ahí grabas, vete ahí. Ay, Cuando tú tienes fuego, cuando tú tienes fuego, La víbora se va, cuando tú tienes fuego, la víbora se va, cuando tú tienes fuego, la víbora se va, 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 la víbora se va, se va, se va, la víbora se va, se va, tú tienes se va. fuego.
Alabanza al Señor. Alabanza a Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Adora, 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 adora a Dios. Adorez, adorez bon Dieu, adorez bon Dieu. Adora su gloria. Adorez gloire lui. 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 Señor Cristo vive. Alza tus manos. Levez-vous en l'air. Alza tus manos. Levez-vous en l'air. Alza tus manos. Levez-vous en Aleluya. l'air. Cristo vive. Jésus vivant. Cristo reina. Jésus régnier. Alabanza al Señor. Alza tus manos. Adora a Dios. Levez-vous en l'air, adorez bon Dieu. Adora a Dios. Adora a Dios. Adorez bon Dieu, adorez bon Dieu. Adorez bon Dieu, adorez bon Dieu. Adora a Dios. Adorez bon Dieu, adorez bon Dieu. Adorez Ay, bon Dieu. cállate. Ay, que me camina conmigo. Aleluya. Camina conmigo. Ay, trágase. Cállate. Aleluya. Camina conmigo. Camina conmigo. Irraba Isaiah. Acaba Isaiah. Irraba acaba Isaiah. Ay, tama acaba. Irraba acaba Isaiah. Cuando tú tienes fuego, cuando tú tienes fuego, cuando tú tienes fuego, Adora a Dios. y cuando tú tienes Adora a Dios en esta noche. cuando tú tienes fuego, Su gloria está aquí. cuando tú tienes Su fuego, gloria está aquí. y cuando tú tienes fuego, La víbora se va, se va, se va, se va, se va. Dilo. cuando tú tienes fuego, se va, 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 cuando tú tienes fuego, cuando tú tienes fuego, cuando tú tienes fuego, Gloria al cuando Señor. tú tienes fuego, se va, Gracias. se va, se va, se va, Gracias. se va, se va, se va. Gracias, Padre. Dele gracias. Dis merci. Gracias. Merci. Gracias, Dios. Merci bon Dieu. Gracias, Señor. Merci Seigneur. Y a su nombre. Dans nom bon Dieu. A su nombre. Dans nom li. A su nombre. Dans nom li. A su nombre. Dans nom li. Cristo Jésus vive. vivant. Gloria al Señor. Dios bendiga a mis hermanos. Bon Dieu bénifie Maxime yo. Mis hermanos pueden tomar asiento en esta noche. Grave chita soya. Alabanza a Jesús. Alabanza al Señor. La víbora se va Ou lève là al pralé. cuando hay fuego. C'est les gains du fait. Si tus problemas están aumentando cada día más, Si chaque jour, problème va augmenter plus, acércate más al fuego. approchez plus devant du fait. La víbora no puede con el fuego. Parce que vous ne pouvez pas avancer avec du fait. El diablo tiene miedo al fuego. Diable a li perd du fait. Este fuego es de bendición, Du fait ça, c'est bénédiction. pero este fuego quema Mais también. du fait ça, tout, li brûler. De ese mismo fuego que tiene doble función, hermano. Dans même du fait ça, il y a une double fonction, frère Sem. Ese fuego se usó como juicio contra el diablo Du fait ça, qu'on va utiliser comme jugement pour diable là. y Dios le quemó. Bon Dieu brûle. Alabanza al Señor. Amén, hermano. Amen, mes frères. Y cuando hay fuego, Il y a du fait, hay presencia, il y a présence, hay gloria. il y a gloire. Y la víbora tiene que ir. Coulève là doit aller. Amén. Y de repente, Et puis sans attendre, tu mente está libre. l'idée était libre. Sientes tus almas libres. Vous sentez un monde libre. Y de repente, Sans attendre, puedes alzar las manos vous pouvez lever main ou y yo, decir gloria a Dios. dire gloire à Dieu. ¿O no? Oui ou non? En la presencia del Señor. Parce que présent Seigneur. Dios bendiga a mis hermanos. Bon Dieu bénit frère Maxime. Estamos en un culto especial en esta noche. Nous avons un service spécial à Choya. Alabanza al Señor. Amén. Donde vamos a presentar Côté que nous pourrons présenter el programa del 2020. un programme de 2020. Alabanza al Señor. Amén. Un año está
dejándonos. Une année qui presque quitté nous. Alabanza al Señor. Y estamos ya preparando para el año nuevo. Nous déjà préparés pour année 9 là. Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. Oramos a Dios. On prie bon Dieu. Rogamos a Dios On supplie bon Dieu para que nos dé el plan de trabajo. pour donner un plan de travail là. Amén. Y ejerciendo ese plan Et pendant exercer plan ça con la flexibilidad avec flexibilité. de si Dios quiere hacer algo Et diferente, si bon Dieu veut faire un bagage différent, que Él lo pueda hacer. il est capable de faire. Amén, hermanos. Hay gente que no le gusta la estructura. Il y a des gens qui parlent de structure. Son como en el día de los jueces que no había juez. C'est à cause du juge, pas de juge. Y dice la palabra que cada quien hacía lo que le tenía gana. Alabanza al La parole Señor. là dit que chaque monde te fait ça, te voulait faire. Amén, hermanos. Pero aquí tenemos un Dios. Mais ici, nous avons un bon Dieu. Tenemos estructura. Nous avons un succès. Tenemos orden, Nous avons l'ordre. pero flexible para que el Espíritu Santo pueda hacer lo que quiera. Mais flexible pour cet esprit capable de faire ça, il voulait faire. Cuando la obra creció, L'élève là grandi. los apóstoles dijeron, Apôtre, je te dis, no es bueno que nosotros sigamos sirviendo la mesa. il n'est pas bon pour nous continuer à rester devant la table là. Hay que buscar 7 hombres Vous allez chercher 7 garçons llenos de fe. qui plein la foi, Amén. De testimonio. des témoignages, Llenas de unción. qui ont plein d'onction. ¿Para qué? Pour qui ça? Para limpiar los baños. Pour nettoyer, Para servir la mesa. pour servir la table là. Para limpiar los Pour baños. nettoyer bien yo. Amén, hermanos. ¿O no? Se necesita unción para limpiar la casa de Dios. Vous avez besoin d'onction pour nettoyer quand bon Dieu. Si no, usted va murmurando, limpiando la casa de Dios y no es de bendición. Sinon, on va murmurer pas de faire travailler ça, et bien il n'y a pas une bénédiction. En 1 Corintios 15, 58 dice, 1 Corinthiens 15, verset 58 dit, así que hermanos míos amados, comme ça, frère mio, hermanos míos, comme ça, frère mio, amados, frère mio, moi remé yo, amén, sus hermanos frère yo, y amados, et puis il remé, frère remé yo. amén, hermanos, le dice, estad que firmes. Il dit, Kembe ferme. El cristiano tiene que estar Et un firme chrétien doit être ferme, y constante. et puis constante. Y después dice, Après, il dit creciendo en la obra del Señor. grandit dans le travail Seigneur. Uno no puede crecer Le monde pas capable de grandir si no está firme. s'il pas ferme. Uno no puede crecer Le monde pas capable de si no grandir es constante. s'il pas constant. Alabanza al Señor. Por eso dice el Señor, Ça, Seigneur a dit, el que me quiere seguir, le monde qui veut suivre moi, toma su cruz, prend quoi? niéguese a sí mismo. Rejeter tête, nier tête li. Amén. Eso es un buen mensaje para los emocionales. Ça c'est un bon message pour émotionnel yo. Todos nosotros tenemos Nous emociones, tous nous gain émotion. pero hay gente que se deja mover por sus emociones. Mais monde qui te déplacer à cause émotion yo. Si me siento bien, Si nous pas sentir bien, canto. si nous sentir bien me chanter. Si siento con ánimo, Si nous sentir bien encouragement, levanto las me manos. lever même yo. Si mi pie derecho, bajo de la cama con mi pie derecho, Si pied droit moi ou bien me frapper ou bien me va là-dedans, voy a la iglesia. on va pas à l'église. No son firmes, Non, ou pas ferme. no son constantes, Ou pas constante. no tienen disciplina, Ou pas gain no discipline. tienen Ou estructura. pas gain structure. Pues no pueden ir a la siguiente fase. Et ou pas capable aller dans la phase suivante. Cuando uno está Les gars, firme on ferme y constante, et puis constant, haciendo lo les mismo, toujours faire même bagaille là. firme en lo que ha creído, Ferme dans salle quoi? constante, Constante. en tiempos buenos, Dans beau temps, en tiempos malos. mauvais temps. Si siento, no siento, Soit me sentir même pas sigo sentir, adelante, on avance lo devant. sigo On haciendo, continue de faire. sigo creyendo, Continue de quoi? firmes y constantes. Ferme mais constante. Alabanza al Señor. Louange à Dieu. Con lluvia, con huracán, Cours avec cyclone. terremoto, Tremblement de terre. cualquier tempestad que N'importe viene a mi tempête vida, qui vient dans la vie, firme, moi ferme. firme, Moi ferme. firme, Moi ferme. constante, Constante. no cambio. Moi pas changer. Me puedo sentir debilitado, Je capable de sentir moi pero estoy faible, allí, mais moi là. estoy allí, Moi là. firme, Ferme. constante. Constante. Y si uno está firme, Et puis constante, si on nous ferme constante, porque Dios prueba a uno, parce que bon Dieu sonde au monde. Dios prueba a sus hijos, Bon Dieu sonde petit Dieu. y cuando están firmes, constantes, Et là qu'on ferme constante, cuando han pasado la prueba, et là qu'on passe la preuve épreuve van yo, creciendo. ou grandi. ¿Creciendo en qué? Ou grandir dans qui En ça? la obra del Dans Señor. le travail Seigneur. Pablo dice, creciendo en la obra del Señor, Paul dit grandir. siempre, Paul dit toujours grandir dans le travail Seigneur. siempre hay que tener avance en nuestras vidas. Toujours qu'il avance dans la vie nous.
Alabanza, no es tiempo de detenernos. C'est pas temps pour nous camper. No es tiempo de ir atrás. C'est pas temps pour nous faire back. No es tiempo de... No, es tiempo de afirmarse. C'est pas temps pour trembler presque tomber. Non, c'est temps pour affirmer. Pour Constante. être constant. Y cuando Dios ve eso, Et là, quand on dit ouais ça, se goza. il réjouit. Y vamos rápido a la siguiente parte. On va aller bien vite dans la partie suivante. Cuando uno es constante, Là que le monde est constant, Dios se goza. bon Dieu content avec ça. A veces Dios permite ciertas cosas Des fois, bon Dieu permet on sait des bagailles para mostrar al mundo espiritual pour montrer le monde spirituel là. cuán fiel somos. Comment nous sommes, comment nous Ahora, fidèles. Alabanza a Jesús. Tal vez Dios dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo? Peut-être bon Dieu dit Satan où est serviteur là? ¿Has visto a mi sierva? Où est servante moyen? El diablo dice, mira, Diable a dit le voy a tocar m'bral moyen y no se va a la iglesia. et puis il va à l'église. Y Dios Bon en el Dieu- cielo viendo a sus siervos, Bon Dieu qui était dans le ciel là, l'a regardé serviteur là. el diablo le toca, Diable a lui touché, le sopla. il souffle. Duerme, hija. Où est petite fille là? Y no va a la iglesia. Et puis il parle à l'église. Y no va al evangelismo. Il parle dans l'évangélisation. Y el diablo le dice, ¿ves? Diable a dit ouais, ¿Ves? ouais, ¿Ves? ouais, Pero no así con Job, ¿o no? mais pas fait. Je vais pas faire Dame comme decir ça. amén. Je vais pas faire comme ça. Firme, constante, Ferme, constant. en pruebas, Na épreuve, en luchas, na lutte, en enfermedades, na maladie, yo, con ánimo, avec o sin encouragement, ánimo, ou bien sans encouragement, tienes que llevar tu cruz. ou doit porter quoi là? Nadie puede llevar tu cruz. Personne ne va porter quoi là pour. Si quieres llorar, llore. Si vous voulez crier, criez. Alabanza al Señor. Pero con tus lágrimas en tus ojos, Mais avec de l'eau dans les yeux, yo, levántate. levez, Toma tu cruz prends quoi y anda. et puis marchez. Cristo está contigo, Jésus-Christ ensemble avec vous. creciendo siempre Pendant toujours grandi en la obra del dans le Señor. travail Seigneur. Ahora, si no haces nada para Dios, Vous n'avez pas fait un pour mon Dieu. dígame, Dis-moi, ¿cómo vas a crecer? comment vous pouvez grandir? ¿Crecer en qué? Grandir dans qui ça alors? Amén. Alabanza al Señor. Louange à Dieu. Dios es bueno. Bon Dieu bon. Dios es maravilloso. Bon Dieu merveilleux. Hermanos, en esta noche, Frère, monsieur, ma soeur, cada líder chaque leader va a dar una presentación pour aller une présentation. de lo que realizaron corto, de lo que realizaron este año Tout court de ça qui réalisé dans l'année, con su grupo à groupe li, y con la iglesia que respaldó esas actividades. avec l'église qui supporte l'activité ça yo. Y después vamos a ver el programa del 2020 Et puis après nous parlons le programme 2021. y después vamos a, antes de eso, dar gracias a los líderes Avant ça, nous allons dire merci dans leader yo, y ayudantes aide yo. y dar gracias a los que no van a regresar en el 2020. Nous allons dire merci pour les gens qui ne pas retourner encore dans l'année 2021. Ustedes todos saben que el encargo es para un año, amén. Nous connaissons en charge là, c'est pour une année. Y después dar el programa Après ça, le programme là, y los grupos nuevos. et groupe neuf yo. Alabanza al Señor. Y al final orar. Et puis à la fin, prier. Y tenemos algo de compartir con mis hermanos al final de este precioso servicio. Nous avons quelque chose pour nous partager ensemble après le service précieux ça. Como ustedes saben, tenemos 6 líderes. Donc nous tous nous connaissons, nous avons 6 leaders. Y el sistema que hemos escogido trabajar en esta iglesia, Le système que nous choisissons pour nous travailler dans l'église ça, hemos escogido líderes. on choisit leader yo. Amén. Y cada líder tiene algunos ayudantes Et chaque leader a quelques aides qui aident yo. que le ayudan a planificar el trabajo del año. Qui aide yo planifier le travail dans l'année ça. Y esos grupos Eh bien, groupe ça yo, planifican, yo planifié yo, pero involucran a toda la iglesia mais yo mettez toute l'église para là realizar ese trabajo. en dans le travail là pour réaliser le travail ça. Y doy Dios gracias Moi dis bon Dieu merci por esos 6 líderes pour 6 leaders ça y yo, todos los pour ayudantes toute aide yo, y a todos ustedes à nous tous qui que là, estaban a mi lado en este año, qui beaucoup témoin année a, cargando la obra de Dios, charger le bon Dieu, cargando el ministerio. charger ministère. Fuertes ataques, Il y a un pile attaque dit, muchas un luchas, pile lit, pero estaban allí. mais nous là, Sin Dios, sans bon Dieu, yo no estoy aquí. on pas capable là. Pero sin ellos, Mais ça yo même, sería mucho más difícil avanzar el c'est capable Señor. bien plus difficile. Amén, hermanos. Doy el reconocimiento a Dios, Moi dis moi bon Dieu reconnaissance, pero estoy muy agradecido mais moi très remercié a cada uno de esos à líderes chaque leader yo là de lo que han hecho para Dios. de ça qu'il fait pour mon Dieu. Amén. Alabanza al Señor. Y vamos a comenzar con nuestra hermana Zoraida Mensei, Nous allons commencer avec cette Soulaïda Menchei, que está encargada con la secretaría qui est chargé avec partie secrétaire
Gracias. Parti trésorier. Amén. Y tenía como ayudante nuestra hermana Andrea. Nous avons comme aide. Hermana Andrea presentar un rato allí alabanza al C'est Señor. Andrea. Amén. Y ellos van a presentar lo que han hecho, realizaron. C'est même qui va présenter ça. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermana. Amén. Gloria a Dios. Nós estamos cerrando um ano a trove. Amém. Glória ao Senhor. Me quero dar uma apresentação tocante a parte de finança e secretariado. Tá dois encargos com tá tique organizatório para a igreja. Igreja vai crescendo de ano e é duas partes aqui tá roupa importante para nós cumprir com os deveres aqui na terra, aqui terrenal. E me quero dar um resumo de qual de coisas que nós fazemos de ano. Membro na ainda não atraha. Nossa irmã Andrea, que estava o único que estava nombrar ano passado como ajudante de finanças, pero nós temos mais romano que a donar, pois minha ponetura aqui na que está dando que tem encargo para chiquito ou grande de parte de finanças e administração. Então começar com minha parte, como é líder e coordenador de tour é aqui não. Depois nós temos nossa irmã Andrea, que é parte de finanças de logístico, ela assistia líder de logístico, passina e cosna e resumen de logístico porta correto e bom assim. Nós temos nossa irmã Mariangela, que assistimos de administração como líder de atividade também, e mês tem seu resumo e seu reporte de atividade. Nós temos nossa irmã Ingrid, que também tem sua responsabilidade para a livraria, e nossa irmã Valerie, que é líder de Usherna, porque Usherna também tem parte de encargo no momento que nós recolher ofrenda, nós administrar isso aqui também e registrar. Mas põe aqui algum gasto que a igreja vai fazendo em ano, que está tique importante para o ano 2019. Nós estávamos tendo trabalhador for de maio de 2019. Nós adquiri programa digital também para a administração, que está online, QuickBooks online. Nós busca bus para a igreja for de Japão, de bus preto. Nós adquiri também erco para a câmara de Meimei. Nós buscamos frigideira para a cozinha. Nós compramos câmera profissional para poder transmitir. Nós temos 2 viagens, nós precisamos comprar adapter adicional, media card para nós poder fazer transmissão. Nós compramos laptop. Nós põe drip system para nós matar para fora. Nós busca uniforme para nós usher e nós substanciar livraria com bom quantidade de Bíblia e café de Bíblia de ano aqui. Isso aqui não é tour, naturalmente tem água, corrente, internet, etc. Pero a mim se custa que é tique interessante que nós adquirir de parte de finanças. O trabalho de finanças, mas nem está consistir de conta 10 mil ofrenda, manda aqui no banco, registração de 10 mil ofrenda, de programa digital, assim pago de Luna, compra coisas, contestar carta, tra resumen de Luna para nos mandar para Puerto Rico e assim pago de 10 também para a oficina central. Para ser a ANHA, é importante para
finanças não está correto, nós temos que trazer informe de atividade completo, informe de logístico, informe de livraria, relato anual para a oficina de imposto, belasting e também trazer carta de diezmo para mi rumana por entregar isso aqui na belasting. De secretariado, tem algum coisa a suceder, nós fazemos petição para campanha noite de película, nós trazemos carta para o terreno, nós follow up carta de terreno que nós pedimos aqui banda, nós arranha nosso adresse oficial, que está Cai Santiago, Cai Santiago sem número, entretanto, nós temos número, agora nós está Cai Santiago 69. Nós fazemos também reservação, compra passagem para pastor, não também predicar, permite de trabalho para trabalhador da igreja e bestelling de material, não também via de Amazon para nosso grupo de sonido. Essa aqui é a atividade de 2019, é um trabalho que não tem muito coisa espiritual, pero é sostener se é obra de Deus, é sostener é coisa espiritual. Se não, nós não podemos fazer esse trabalho. Nós ministério de finanças, nós ministério de organização, nós ministério de administração, para nós cumprir com os deveres, para assim nós podemos sentar aqui dentro. Me chama Danke, na turmanco adunumang, para nós podermos fazer isso aqui corretamente, e me espera também de por conta que o sostém de rumana aqui, ou outra rumana também, den ano 2020. Deus bendiga a minha irmã. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E quando a gente chama Deus Danke pensar aqui, seguro organização bom organização de finanças é algo grande espiritual. Amém? Se não sentir espiritualidade, também está ouvindo coisas para passar que finanças. Amém? Então, Senhor, é parte seguro de parte espiritual também. Permita compreender aqui com meu irmão que visa. Nós agradecemos imensamente o grupo de secretaria, a nossa compatriota, tanta alabança ao Senhor, e nós seguimos alabança ao Senhor, que é seguinte, que está nosso líder de damas, que nós temos o grupo atividade, está nossa irmã Mariângela Oliana, junto com sua ajudante, nossa irmã Paulina, que não passa para o altar. Amém. Alabança a Jesus. Nossa irmã Dília, na República Dominicana, nossa irmã Marta, nossa irmã Yolette, nossa irmã Mercedes. Então, tudo passa. Um rato assim aqui, todos têm o líder, nossa irmã Mariângela, está dando informe. Mencionar minha irmã. Nós estamos dando informe de trabalho que nós realizamos, Senhor. E aqui, junto com cada de ajudante, amém? Nós vamos o seguinte sheet. Amém? Nós temos diferentes atividades que nós temos de organizar. Tem aqui nós organizamos 8 dias domingo de harmonia. Camina nós temos dia corrida na igreja aqui não, e promete domingo de luna. Camina nós está enfatizar a harmonia e unidade. Tem igreja, camina tem algo também que o Romano está preparar para estômago. Nós temos 3 barbecues também por ano, camina nós está só para atividade que pode ser sem assim para realizar tudo coisas que tem de assim para a igreja. Nós estava tem algum movie night também campanha, camina último dia de campanha nós está partir algo para cada que visitanos e também é romana de igreja. Nós temos de organizar também o dia de família. Nós temos de igreja e serviço missionário, nós caminhamos a organizar o pro-templo de Lantiporta. E Romana também está encarregada para llenar o jogo de água cada dia, para Romana de água fresca para não beber, amém? E também no momento que o grupo logístico e caballeiro não está busy com a construção ou manutenção de igreja, e Romana está cozinhando algo para que Romana possa trazer tique mais gozo para o Senhor, amém? Amém, glória a Deus. E tem coffee também, com té, etc. E também nós temos uma lista de presença, que nós temos de manter essa aqui, para assim, tem vista, a hora romana não tem, para nós visitar, não dar atenção que nós merecemos.
Amém? Nós queremos dar danke na cada para trabalho na realizado em ano aqui na Senhor. E em 2020 nós está conta com cada de bolso para seguir para o Senhor. Amém? Eu segui bendicionar meu irmão, nosso pastor, junto conosco. Glória a Jesus. Cuando agradecí, Señor. Naturalmente no hacen mucho más cosas, hicieron mucho más, pero les pedí que no pasaran los 5 minutos. Alabanza al Señor, y por eso lo dan conciso. Y vamos a sacar una foto de ellos también, alabanza al Señor, por el precioso trabajo que realizaron en este año que está pasando, y que Dios multiplique y los bendiga ricamente. Continuamos también con nuestra también con logístico, es el líder de caballeros, y lo llamamos grupo de logístico, es el hermano Joel Charle, que él puede pasar adelante, con sus ayudantes, nuestro hermano Elías, nuestro hermano Daniel, pueden pasar al altar, nuestro hermano Darío, nuestro hermano Aquilino, nuestro hermano Adnort y nuestro hermano Lauren. Dios bendición a mi hermana. ¿Quién está viva? ¿Y en su nombre? Gloria a Dios. Entonces, Dios danke. Un día más, para vivir yo aquí, para nos portar aquí na pastora Bisa, con nuestro líder de logístico, un trabajo que no está fácil, un trabajo que Dios a poner na cabeça, vamos guiar e caballero na igreja, aleluia. Mas a pastora menciona o nome de ajudante na Caba. Nós temos a not Axi Laurent Janti, Aquilino Monteiro, Dario Richardson, Elias Franz e Daniel Desil. Todos eles aqui não tá Sunku e Andrea Martin, também a irmã Soraida a mencionar Caba. Hermana Andrea, bueno, usted que vive na alabanza del Señor. Irmã Andrea me sendo lo sinta aqui não, irmã bem. Porque ela apoia nós, ajuda nós hopi na parte técnica para nós por lograr o trabalho aqui. Tarianan comecei a realizar em ano 2019. Nós temos reunido e trabalhando cada 2 lunas, pero nós achamos mais que 2 lunas, porque cada atividade que nós temos, cada campanha que nós temos, nós reunimos e trabalhamos, nós reunimos grupo logístico para bom bisa, porque e trabalhamos, nós não queremos cansar, porque para não bisa, nós cada vez não da chama trabalhamos para bem para que dá rato, esse tapi nós bisa e grupo logístico para que dá rato assim, para nós agradecendo não. Para nós chamar danke para cada campanha que nós temos, remoto tudo isso não que nós assim de atividade que nós temos. Nós temos 2 serviços missionários, nós assim esse, temos serviço de trabalho não, tudo viajanan com a programa, nós assinando também, nós assim manutenção de igreja. Nós padeni pafu, manutenção de igreja padeni pafu, nós a cambiar na imang de portanan, ku portanan ku bopol ola buta abri, onde lá irmã me se trabalha pafu, para trás, o tingo abri, para boa abrir, para buscar também, o ting mang para abrir será. Nós tapa direita e luz não, e luz avtak pafu trás de cozinha. E dapat aquibla, nós a CSA também, nós a limpar e el conang, nós a cambiar a luz para dentro e para fora de igreja, nós a direita dentro banho não, e de rende moen, e rende humble também, porque rende de banho de rende moen, nós a direita algo, nós a punir algum caixa de papel para secamang. Anto den e banho de ende hombelan nós assim separatório para ende hombelan por bai pichi tranquilo sem wak outro esse é trabalho que também nós assim nós a limpar conteúdo também nós a assim limpeza de den cura
12 biaha, nós a manter e matando 12 biaha, anto 8 biaha que me di Jesum biaha que nós a limpia body after kwa so tem 3 barbecue também nós a limpia body after e 8 dia de harmonia nós a limpia body after tous trabalhando nota e ajudante nan so pelo tous trabalho nan aponemang nós estamos mandando danke e nós estava tendo serviço de trabalho nan e serviço de trabalho nan tá e portrait que nós saca junto ou nós tem serviço nós também tem e trabalho que nós realiza e limpeza de conteneur que camina aqui nós também lá com essa aqui não tá e plomé e se tá e depois ou nós acaba de leite e da bem assim aqui nós tem também limpar el com não camina e luma não tá para bini sa kita da no mandario kita liba e trapiki lumang Ramon também tá bem Yuda hope esforço pero Yamel e lumang que não abin igreja mais pero nós abishiti nós papia cune pero Deus satul cos e atividade glória a Deus nós está tendo todas as atividades aqui e lo qual que nous a réalisé en 2019 la construction du cours de l'Église, ta patetin hopi cosco a waldo soso de que nós não a planificar na tempo para nós realizar isso aqui. Ta tem feedback de reação de cada um ou lá nós ta para evaluar e trabalho que nós a realizar para em 2019, ta tem tudo isso aqui nan maneira samila planificar ora e ajudante nan pedir para hasi ciel to trabalho disciplina den horário nós eventisa liba isso aqui hopi passo e ajudante nan enviar nanda igalat ora nós tem encontro para ablação e organização de den reimop hora de atividade campanha por exemplo hora de trabalho tem que planificar e wak para que material nan tanan tempo tudo isso aqui nan abin a reaccionar avisa ora que o monopólio chega na tempo mais união de grupo logístico hasi mais uso de grupo de app apunta rende nan para hasi tarefa nan depois de campanha pone man coisa de trabalho para guiar tudo isso aqui na nossa asie nós estamos danke na cada para o trabalho realizar para o Senhor de aqui com força nós está seguindo adiante tudo isso aqui na nossa asie para aqui para Deus Deus sigue bendicionar meu irmão danke na cada cabalheiro nan por esse esforço para o trabalho que o world society Deus sigue bendicionar meu irmão amém glória a Jesus Deus está bom amém glória ao Senhor. E nós te seguimos também com um portrait para nós, para nós Facebook. Deus ajuda a bendicionar no trabalho do Senhor. Nota em vano, amém? Alabança ao Senhor. E dentro do trabalho também nós está em forma de nossa preparação para o usado do Senhor. Nós seguimos com o líder de evangelismo, nosso irmão Valerie Copra, amém? Com o ajudante, nosso irmão Maria Mercera, nosso irmão Apolinar Polanco, nosso irmão Dilia, que está na República Dominicana, e nosso irmão Naomi Martina, que faz um grande trabalho de evangelismo aqui. Deus bendiga a minha irmã. Quem está viva? Na seu nome, glória a Jesus, aleluia. Também me quero agradecer, Senhor, aleluia, por algo qual que nós realizamos para o ano 2019, glória a Jesus, o grupo de evangelismo. O trabalho que eu vou realizar é evangelismo, evangelismo na prisão, evangelismo na hospital, evangelismo casa para casa, aleluia. E se nós evangelizar o bairro não. Também evangelismo via literatura,
tratado, evangelismo de aire libre, também campanha, nós organizar campanha, organizar 2 noites de película. De campanha que nós vamos organizar no bairro de México, no bairro de Antriol, no bairro de República, no bairro de Norte Salinha. Também trabalho que eu vou realizar evangelismo, da coordenador para oração caspa de Romana, visita a Romana que está malo, isso não que falta serviço, também visitar e ajuda nos Romana. Maior de idade na casa, coordenador de Ujerna. Senhor, Senhor da Rabi porta rancho e eficaz para a palavra vou predicar na gente boneiro. Amém? Esse nos está ganhando de 1 Coríntios 16, 9. Amém? Também me quer chamar Machadanque na cada de Romano, cada na mão para realizar o trabalho de evangelismo durante 2019. Deus está recompensando cada de vós ricamente, amém? Danke, lo qual conosco a de evangelismo, de campanha, de a noite de película, lo qual conosco a sabendo que está para o Senhor, nos recompensa está de cielo, amém? Deus siga bendicionando meu irmão. Glória a Jesus. Amém. E de trabalho aqui vamos estar firme e constante. Da tursiman mester by prisão. Amém. Tursiman tem preso nang guarda nos aí na prisão. Tursiman me se visita hospital. Tursiman me se visita casa para casa. Bom, vai dia sim, dia não. Firme e constante no trabalho do Senhor. Nós assim que seguinte é líder de maestra nang que tem encargar que nós mochanan o futuro da igreja. Nós chamamos Ingrid Mena. Y a su nombre, y a su nombre, ¿quién vive? Y su pueblo con el Cristo de la gloria. Primeramente yo quiero comenzar dándole gracias a Dios. Amén, porque sin Dios no podemos hacer nada. Y la segunda parte al pastor por él concederme la oportunidad de formar parte del equipo de trabajo de la iglesia. Y le quiero dar gracias a cada uno de mis ayudantes, gloria a Dios. Le quiero dar gracias a cada persona que cooperó en cada actividad con los jóvenes. Mis ayudantes pueden pasar, por favor, hacia adelante y sentarse aquí. Gloria a Dios. La hermana Aida, el hermano Jeremy, la hermana Marilú, gloria a Dios. Y gracias a cada uno de mis ayudantes, gloria a Dios, porque sin ellos el trabajo de verdad que no se pudo realizar durante este año si ellos no habían cooperado con nosotros. Eraida Mercera, gloria a Dios. Y le doy también la gracia a cada uno de los jóvenes que también participaron en algunas actividades con los niños. Y le doy también la gracia a cada niño también porque ellos participaron en cada actividad, gloria a Dios. Durante este año nosotros teníamos por encargo realizar 2 cultos misioneros, la cual nada más pudimos realizar 1. Gloria a Dios. Nosotros tuvimos 10 temas durante este año y aquí nada más nosotros podemos ver 3 temas, pero hay todavía más temas, gloria a Dios, que nosotros realizamos durante este año y tuvimos varias salidas en diferentes organizaciones o compañías. Aquí nosotros vemos que fuimos al aeropuerto, y nos dieron un tour ahí, gloria a Dios. Santo eres Dios. Nosotros fuimos también a la policía y también nos dieron un tour, así como podemos ver, gloria a Dios. Fuimos a Flamingo, también nos dieron un tour y nos
y nos enseñaron todo el proceso de cómo se proyecta todo a través de la televisión y vía internet también. Fuimos a Branduer, que es los bomberos, gloria a Dios, y también nos dieron un tour. Hicimos aquí mismo también juego de mesa y fuimos a nadar también, y hubo también más actividades, la cual nosotros se nos pasó sacar fotos, sí, pero de verdad tuvimos muchas actividades con los jóvenes. A mí me gustó mucho todas las actividades porque yo pude participar en todas porque no tenía trabajo durante esa temporada, y de verdad que disfruté mucho con los jóvenes. Le doy la gracia a cada uno, de verdad que cooperó en algunas y otras cosas. De verdad, gracias, 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 gracias. Y recuerde que la poquita cosa o la mucha cosa, recuerde que su recompensa viene de Dios, no de ninguna persona. Gloria a Dios, amén. Ponga su vista fija en Dios y Dios le va a recompensar. Gloria a Dios. Esperándolo a ustedes, a cada uno, para el próximo año 2020 con más fuerza y con más ánimo para seguir dando lo mejor para Dios. Gracias, gracias. Gloria al Señor, amén. Dios está bueno y Dios está maravilloso. Alabanza al Señor. Y por último, nos tiene nuestro hermano at North Axi, que es líder de juventud, junto con su ayudante, nuestra hermana Ingrid Mena. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermana. Quem está viva? E na seu nome. Primeiramente, me quero Deus danke para o privilégio aqui. Caminho que para mim está reto. Ora que o pastor a permitir que me importa, me está por líder de juventude, jovem. E lo qual que me pode pensar está o seguinte. Junto comigo, hermana Ingrid Mena, que é líder suplente. Deus apone em pastor seu coração para ser meu líder de juventude. Pero de meu caso, me bisa emotivo para mim. Dor com a hermana Ingrid, eu tenho experiência em área A me considero como líder, a me da sua ajudante. So cada dia tá passou me bisa ele também, hermana Ingrid, corda, me mestre de ajudança na cada pida coisa. So tá percebo, tá me suplente para ajudar-me. Dus, dank a Deus que cada dia que me bate suporta, também se alcançar, rabia ou não rabia, ele ajuda-me. Amém? Pues, me dá hope e gratidão a Deus para a irmã Ingrid, e me seguro que Deus lo sigue, dando força, para por seguir ajudar-me, e por pôr jovem dilante também. Amém? Pues, o qual que toma lugar em ano 2019, está lo seguinte, se nós podemos ter vista rato assim, blanco. Amén. No. Gloria a Jesús. Alabanza al Señor. Sherry, sí. Gloria a Dios. Aleluya. Y nos tiene diferentes temas de e-book de recién convertido. Camina que nos apresenta hope de lesnan. Nanta hope. Amén. Okay, agora bini, lesnan ku awal do na ding ano 2019. Februari, manamiru manangsa. Februari, eigenlijk, a minha comete erro chiquito. Februari, eu estava tendo les. De com passou para nós dois Januari, para final, Februari, estava tendo atividade espiritual, ayuno, tudo coisa. Eu estava tendo hope les, pero nós começamos no final de Februari para começamento de março. Nós começamos com Deus único. Esse é o começamento de lesnan. Então, para março estava salvação, abril estava santidade, maio também a seguir com santidade. Junho, de setembro, está tentação. Passou a hope de lesnan que está mais tanto que o outro. E também, agora nós temos para fora, tiki, pois nós podemos acabar na luna e seguir para a seguinte luna. Se nós por seguir, então, nossa
arrancar sali com atividade nang, dus nossa sali começa sali com emocionang, com juventude. Augustus, na começar na landamento, nossa bailanda, e tem hope bia nossa bailanda tá depois de barbecue. E cada dia que tem barbecue, me seguro que cada jovem emocionang foral estão com gosta landa, ya nanta o ele para ajuda para só não que bailanda. Anto depois de barbecue nossa bailanda, e outubro também tá tem landamento na Cha 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 Beach. Cha 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 Beach. Amém? E também, segundo a mim, tem certo portreto não conosco, não alogra saca, pero segundo mim, tá dosso, é body avda com essa saca, por passageiro, tá possível? Nossa saca, diz body avda, quando mira, é muito na cinta na mesa, então outro, tá caminhando nossa baile em parque de Burico. Amém? Para mim, toda a atividade não está muito interessante, pero essa aqui, para mim, está mais interessante de como está promembia Miami de meme de tanto Burico assim, amém? Pues prepara meu irmão, algum adulto está interessado, anya que está bem com Deus que nós vamos repetir trobe, amém? Pastor, me gostei, mas eu mesmo. Pues ito bata hopi e não te acorda irmão Alquilino cupang na ventana de auto tá donanang pero tá rekman mim para dentro para vai pensar que não corta mafo. Amém? Pues estava em diferentes landamentos, diferentes atividades, não? Esse é o qual não conosco logra passar, pero tem hope ainda que não pode passar. Depois miro uma porta na altura. Novembro estava a última atividade, o qual toma lugar 2 de novembro na Donkey Beach. Amém? E na nossa baia, com emocionang, esse estava a última atividade que toma lugar. Pois me agradecido na cada um de meus irmãos, gente grande, mamanang, com abai acompanhar nós, para sobre ora tem atividade nacional de landamento, na abai para tirar vista, com o chiquitinan também, pois me conta de cada um de vocês, para o próximo ano, para nós seguir na mão, e cada jovem também, confiar em Deus, que aunque você passa situação difícil, pero quer que Deus pode ajudar e pode lançar para vai adiante. Amém? Te aqui de Deus na minha irmã ricamente, danke um dia mais. Glória a Jesus. Deus está bom, amém? Esse é trabalho realizado em 2019. Alabanza ao Senhor. Glória a Jesus, de diferentes grupos. Nós queremos chamar líder e ajudante para adelante. Alabanza a Jesús para siempre. Y nada cambia. Amén. Tu líder y ayudante, vas para adelante, por favor. Va, con ánimo. Diligencia. Gloria al Señor. A su nombre. Para nos agradecinan. Gloria al Señor. Nos tengo un regalito chiquito para nan. Semana Ubene pidió que regalito. Alabanza al Señor. Y pues algún podría agradecer a Dios inmensamente. Amén. Nos tursa, ora porque hace algo para el Señor. Gloria al Señor. Enemigo de Atlanta contra di vida. No te logra seguir para adelante. Alabanza al Señor. Tal se te viaje de la estancada iglesia. Para sombra la que trapa Dios. Pero el ataque también y nada desmotiva. Pero si vos sostenemos mes, mantendremos mes firme. Você mira com Deus, lo bendicionamos de maneira especial. Amém? Essa criatura é líder e ajudante. Alabanza a Jesus para sempre. Que Deus é bendicionar nós com aqui e como está na escola, está na boa de trabalho. O qual pode ir para a igreja que tem que é diferente de eles que estão em diferentes grupos, diferente de líder e ajudante em diferentes grupos. Nós chamamos Ingrid, por exemplo. Da líder de maestra lang, plus é o líder suplente do juventude. Nós chamamos Iraida, por exemplo, da de evangelismo, é a maestra, é a secretária da escola dominical. Alabanza ao Senhor. Amém? Vamos perguntar que mais para nós precisamos compartilhar, vi mais, outro. Assim tem diferente, tem duas funções, alabanza ao Senhor, de com, para falta trabajador. Falta gente lang, que botar mes nang mang bau di trabalho do Senhor. Amém? Então, se nós mana Wendy e tayo da parte regalito nang nós mang iraida para Julia, por favor, alabanza ao Senhor. Amém? Para
regalito nanku iglesia de Dunanang, alabanza a Jesús, como muestra de aprecio, alabanza al Señor, para lo cual ahora realizar de alabanza a Jesús. Gloria al Señor. E assim nos mester de trado, ainda com amor para Deus, sua obra, ainda com botar um schouder, bom de trabalho de Senhor. Alabanza a Jesus para sempre. Assim, ele está bem arriba, já não tem espaço. Bem arriba. Alabanza, bem arriba. Glória a Jesus. Alabanza a Jesús. Sí. Sí. Alabanza a Jesús. Y 2020 los que cuento con también. Alabanza al Señor, a la música. E se você de Deus passe algo, diz comunicar comigo. Alabança ao Senhor. E nós estamos orando a Deus. E para assim, para ajudar a carga. Moisés, dá um momento da por mais de Deus. Mas demasiado esta carga. E rogou a Deus. E Deus le dio a Moisés 70 líderes para ayudar a llevar la carga. Para hacer esto, usted necesita amar a Dios. Amén. Consagrarse a Dios para dar una mano en la obra del Señor. Amén. Están recibiendo un bonito regalito. Cuando yo reciba el mío, lo voy a abrir para que mis hermanos lo puedan ver. Alabanza al Señor. Cristo vive. Cristo reina. Gloria al Señor. Amén. Nos queremos mostrar. Nós temos outro ano projeto Gideon. Esse é um bom uniforme para nós vai dentro do barrio na alabança do Senhor. Nós identificar nós mesmos. Amém. Alguém na porta de casa, nós ei, Soraya, assim, de uma bota, movimento nacional mundial. Amém. Alabança do Senhor. Quando nós aplausos esta noite. Deus está bom. Deus está grande. E Deus está maravilhoso. Amém. Nós vamos agora para o seguinte passo, rapidamente. O programa da 2000, pelo menos bem cinta, nós queríamos dar em algum que está sali, ora para não, outro ano não está bem back, nós vamos ainda bem para diante, nós vamos ainda não está bem back em 2020, nós vamos lá gente também para passar para diante, nós vamos oração pé, nós vamos Jolete, gente, alabanza al Senhor, glorificado sea Jesus para sempre. Glória a Jesus. Amén. Mi está como olvida. Andrea Martín, alabanza también pasa. Jeremy Margarita, que no está maestro otro año. Y Andrea Martín, que no está en secretaría otro año. Nos agradecemos Dios inmensamente por trabajar con a realizar. Amén. Y nos da una oración para Dios danke para la alabanza al Señor. Dios nos ora, iglesia nos anda para un rato sin alabanza a Jesús. Y me agradecer Dios para 5 valientes que salen para hay aquí, pero seguir para Señor de otro encargo. Amén. Padre Celestial, Dios de gloria, danke inmensamente, Dios mío, por 5 vidas aquí, Tata Santo, Señor.
Ook para 2020, não tem back de função que não estava da Senhor Deus meu. Danke pelo trabalho que não realizado, Deus meu. O cara sabe, Deus, que está contento, e o qual não assim pabo não tem bano, Deus meu. O qual não assim pabo Deus está registrado. Me rogava para bendicionar cada de uma maneira especial. Oh Deus meu, em nome de Jesus, que não pode ativo em 2020, de todo o trabalho outro que tem para realizar. Danke para minha irmã Andrea, Deus, danke para minha irmã Aida, danke para minha irmã Laurengo, Deus meu, danke para minha irmã Yolette, e danke, Deus meu, para minha irmã Jeremy. Danke, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus bendiga ricamente. Amém. Nós estamos seguindo com o programa Rampo Cinta, com o programa de 2020. Alabanza do Senhor. Pe aya 2020 rumanang nos labaiting nos labaiting 5 ayuno otro aya que Dios que. Ese es ayuno general, cada quien porta ayuno personal también. Nos labaiting 3 vigilias de aya aquí, que viene 2020, nos labaiting 3 barbecue. Nós vamos ter 8 campanhas. Nós vamos reparar que o nosso salafo, nós podemos visitar a campanha, nós queremos que nós temos que aumentar a campanha aqui. Nós vamos ter mínimo 2 noites de película. Também nós vamos ter 10 serviços de harmonia. Nós seguimos os serviços de harmonia. Caminho inteiro dia, nós estamos na igreja, nós estamos comendo junto, compartilhando mesa, para enfatizar a harmonia como se a obra de Deus avançar. Nós vamos ter também 8 serviços missionários, nós temos obra missionária, pois nós vamos enfatizar o trabalho missionário. Também se nós estamos na terra ainda, para ganhar alma para Cristo. Nós vamos ter 2 cadenas de oração, 6 serviços de damas, 6 serviços de cavalheiro e 6 serviços de juventude. Também o que nós vamos ter é aqui, que ano passado, outro ano que ano. Também nós vamos ter outro ano que ano aqui, nós vamos ter, tá? Matutino. Nós vamos ter 9 matutinos de ano 2020. Amém, irmã? Nos retiro anual da 20 de janeiro nós começamos aqui, que mais trempang. Nós tur ano nós temos semana de búsqueda e nós terminamos semana aí com 3 dias de ayuno. Já luna 20 de janeiro e 21 de janeiro de março, nós começamos com o mensagem para preparar nossa fé para 30 ayuno. So, já são 22, nós estamos sossegados. E para já o 4 nós começamos com nosso ayuno de 3 dias. Amém, irmão? E nós clausuramos aqui, so, já domingo, com Santa Cena. Nós temos confraternidade de luna de abril. Nós confraternidade de janeiro, nós salta 1 ou 2 anos, que nós temos convenção, e nós vamos organizar uma confraternidade de abril. Tá bom para a minha irmã tomar livre. Dia 9 de abril, já está web santo, pues, já viernes está livre, da viernes santo. Nós vamos começar nossa confraternidade, já viernes, mehinta, e a noite, 10 de abril, já sabra, 1 de abril, e já domingo, mahinta, nós vamos terminar nossa confraternidade. E com Deus o poder, nós vamos receber predicador na Jafó. Amém, irmãos? Depois de depois de ayuno, semana de ayuno de janeiro, nós temos uma campanha que o predicador que nos invita para ter presente. De janeiro, de 28 de janeiro até 30 de janeiro, nós estamos com uma campanha para fora, que possivelmente está na casa de nossa irmã Mercedes. É a primeira campanha de ano. Alabança do Senhor. E também nós temos em setembro que o predicador, campanha que o predicador invita em setembro, 16 de setembro, 18 de setembro, nós temos uma campanha que o predicador invita. Campanha da igreja, nós temos em novembro, nós temos uma campanha da igreja, 18 de novembro, com o predicador invita. Deus, com o predicador de Afó. Outro ano, nós temos a seguinte atividade social. Naturalmente, você anda em book de programa de maneira sempre, yeah?
cultura é detalhe na aqui dentro, mas qual é para botar tudo junto, dona samavating, resumen de toda a atividade que nós vai ter. Nós temos dia de família, ainda que bem aqui, nós está cedo ainda com a apresentação do programa, nós temos 2 atividades de damas, mínimo 2 atividades de caballeiro, 2 atividades de juventude. Amém? Esse é o cortica assim tem programa de 2020 que nós também trabalhar para realizar. E meu irmão está aqui rato, blate com mais detalhes de e janeiro outro ano nós está total. Esta aqui nota é PowerPoint correcto, só tem lunes e janeiro não está ribaje. Alabanza ao Senhor, nos quer mostrar lunes de janeiro, alabanza a Jesus. Nós seguimos tudo esperando buscar, nós estamos seguindo com líder ajudante de ano 2020. Quem é o líder ajudante de ano 2020? Alabanza ao Senhor. Glória a Jesus. Nós podemos seguir que esta aqui tudo esperando buscar a apresentação correta. Alabanza ao Senhor. Alabanza ao Senhor, boa noite. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Líder ajudante para o ano 2020, todos têm nós também buscando a apresentação correta. Nós, em 2020, como líder de caballeiro, nós estamos seguindo com nosso irmão Joel Charlie, e nós pedimos ajudante para passar o altar. Ajudante para o ano 2020, alabanza al Señor, glorificado sea Jesús. Lota, nos man Adnort Axi, nos man Argelino Montero, nos man Elías Franz, y nos man Daniel Desir, y nos man Darío Richardson. Y hay aquí, nos man Rigel Genti, que también apoya el grupo de logístico. Cuando llama Bombinina el grupo de logístico. Alabanza al Señor. Amén. Grupo de logístico. Que também para o ano 2020. Nós estamos passando também para o evangelismo. Nós seguimos de ano 2020 que nós vamos comprar. Lá para solamente, porque quero para aí. E isso surpreende, nós vamos Maria Mercera. Passa para adiante. Su ayudante é Apolinar Polanco, Dilia de Polanco e nosso irmão Naomi Martina. Dando um aplauso para o grupo de 2020. Nós seguimos com a secretaria, nosso irmão Soraya Mencheita, que é em posição aqui. E aqui tem outro ajudante, nosso irmão Mariângela Oliana, que está ajudando nosso irmão Soraya. Dando um aplauso para isso aqui. De ano 2020, nós temos como líder de maestra nosso irmão Ingrid Mena. Su ajudante maestra está nosso irmão Marilu Bernabela, nosso irmão Maria Mercera. Amém. Alabanza ao Senhor. E nós temos novo ano aqui, que está 30 como ajudante, está nosso irmão Wendy Margarita. De juventude, nós seguimos aqui com nosso Adnort Axi e nosso Ingrid Mena Lotaso ajudante. Como líder de damas, nós temos aqui, nós vamos continuar com a Mariângela Oliana. Su ajudante, nós vamos Paulina Benjamin. Marta Paulina. Nós vamos Dilia de Polanco.
nossa irmã Mercedes Guzmán. E aqui nós temos ajudante novo, que é nossa irmã Elna Genti. Gloria a Jesús para siempre. Ese es el líder ayudante en el año 2020, que tú la pasas para adelante. Gloria al Señor. ¿Hay presentación de acá? Gloria a Jesús. Amén. Esposinta. Nós vamos seguir com o qual falta de apresentação. Nós estamos seguindo a luna de janeiro com o núcleo de oração para a luna de janeiro. Mesmo que ano passado, só tem núcleo de oração. Nós formamos algum grupo tentativo, mas durante a luna de janeiro, nós estamos, luna de dezembro, também pedimos nome de toda romana, de um grupo, e o núcleo de oração aqui, tá, cada líder com algum romano, nosso irmão Ingrid vai junto com nosso irmão Axel, de apresentação correta, tá, cambiar acaba, e lo vai cada semana na casa de um romano, vai clamar, vai orar na casa romana, orar para a aqui, orar para Deus glorificar sua mesma maneira especial. Amém, hermanos? Pues, plate aqui, nós também saco cópia de e assina para a inteira igreja durante o número para escrever aqui dia na qual grupo bota uni para dar clamor, alabanza ao Senhor. O evangelismo o líder nosso irmão Valerie é coordenador de prisão da nosso irmão Apolinar, nosso irmão Dilia. E dessa aqui não é pessoa não que lobo seguir visitar prisão de ano 2020. Os Maria Damascus, Dulce Saragrosa, Maria Mercedes Guzmán, Naomi Martina, Tabitha Wilmore, Ángel Rodrigues, Joel Charles, Humphrey Camelia e Elna Genti. Nós temos grupo de hospital também para ano 2020. São dois grupos. O primeiro grupo, coordenador está Maria Mercera. E nós temos a irmã Dulce Saragrosa, Paulina Benjamin, Santa Martes, Ángel Rodrigues, Wendy Margarita, Dario e Energida Charles. E em dois grupos, nós temos coordenador Aquilino Monteiro e nós temos a irmã Reda Damascus, Marilu Bernabela, Mercedes Silveira, Ángel Rodrigues, Jacqueline Camelia, Humphrey Camelia, Tabitha Wilmore. Da parte que tem mesmo nome não está repetir cada vez. Alabanza ao Senhor. E nós vamos ter mais trabalho para a obra do Senhor. Nós temos visita na casa também romana, nós falta gente de parte aqui. Nós temos 5 grupos de anoite, 4 nós vamos ao norte com Joel, nosso irmão Valerie, irmã Iraida com Marta, Aquilino com Ángel, nós vamos Ingrid, nós vamos Santa e Marilu, Apolinar, Dilia e Mariângela, é plug de anoite. E de tarde nós temos plug só, plug que está sendo roupa e trabalho, nós falta mais gente que visitar à tarde. Amém. Nosso irmão Mercedes, nosso irmão Dulce e Reina, está visitando diferentes pessoas que têm mestre de visita. Ainda não grande como na igreja não mais. Alabanza ao Senhor. Amém. Nós ugieran para o ano 2020, nós temos ugieran general, qual está nosso irmão Paulina Benjamin, Elna Genti, Elmita Axi, Dulce Saragrosa, Paul Charlie, irmã Dilia de Polanco, Santa Batista e Mercedes Guzmán. E de altar, nós temos nosso irmão Ángel Rodrigues e nosso irmão Rigel Genti. Amém? Com sonido e música, nós temos diferentes tarefas no bom de sonido e música. Nós temos grupo Amisadai, que está todo dia domingo tem carga para ministrar. Nós temos músico, nós temos projeção, nós temos mixer, nós temos câmera de gravação, nós temos fotógrafo. Tudo isso aqui para nosso Facebook, nosso YouTube. Nós temos VMix e nós temos programa radial. O grupo Amisadai consiste de coordenador Soraya Mensei, Elias Franz, que é cantante e músico, Joel Charles, que é cantante, Dilia de Polanco, que é cantante, Adnor Ax, que é cantante, Jeremy, que é músico e cantante. Todo o grupo aqui está de coordenação de Jeremy e Margarita. Nós temos músico, Jahir Axi, nós temos Mariângela Oliana, Soner Laguerre e Elias Franz, que é músico. Amém. Projeção, nós temos Andrea Martin, Marilu Bernabela, Daniel Esir
y Mariangela ora timester de refuerzo. Na mixer nos tem Daria Richardson com Jair Axi. Na cámara de gravação nós tem Alquilino Monteiro, Elias Franz e Dilia de Polanco. Fotógrafo, está nosso irmão Jasmine Centeno. E VMix, nós temos nosso irmão Bendy Margarita, Naomi Martina. E programa radial nós temos Naomi Martina e Aida Margarita. Nós vemos algo mais importante, pero não pode chegar a casa de Deus. Está nosso irmão Paul Charlie, que está sorte do cospe bus. E nosso irmão Daria Richardson. E a mim, está sorte para Sabana e Terra Corá. Não, nosso irmão Maria Gisele. Alabanza al Señor. Ese es el bus de Tierra Corá y Sabana. Y nos dio otro bus que el hermano Paul Charlie Darío está encargado de otro rumana. Y refuerzo María Ángela, Oliana y Marta Paulina. Nos tiene herder de iglesia con el hermano Paul y Aquilino. Inventario de hermana Ingrid Mena. Librería Ingrid Mena. Secretaria de Escuela Dominical, nos hermana María Mercera. Secretaria suplente de Escuela Dominical, nos hermana Elna Genti. Essa aqui rumana tem programa que nós temos para 2020. Ante pergunta tá, botambe quem que buscou o bom de programa aqui? Nós mester de mais gente para dar man para que a obra de Deus para adiante. Alabanza ao Senhor. A ideia tá para não carga o rumano demasiado. Pero caminho não tem gente que vai dar man, é mesmo rumana que não escolhe de obra de Deus. Pero nós precisamos de mais gente. Pois se você tem carga de Senhor, porque trabalha Senhor, a camisa para incorporar o trabalho aqui de Senhor. Nós vamos para a noite para agradecer Senhor. Amém. Para agradecer Senhor a noite. E vamos orar para o programa de 2020. Alabanza a Jesus. Me líder na paz adelante. Glória a Jesus. Amém. Nossa parte é aqui, se não mira, está em ter o programa tentativo, teora nos dona o book de programa. E aqui não mira, se você mira links arriba, ayuno colocará tudo o qual está arroz, tudo o qual está arroz, está ayuno. Já você toda atividade na cutim, para outro aspecto arriba o dia na cutim constante de Senhor. Amém. Essa que nós está repartir, aqui o que não repartir, vamos estar aqui riba na alabança ao Senhor. Essa que nós está repartir para mim humanan por ting informação aqui. Nós já webs nós também duna luna de janeiro completo nós temos apresentação não correto para nós ter em conta que nós se manda oração do começar foi 30 de dezembro. Pero nós estamos buscando aqui já webs agora. Amém. Vamos agradecer Senhor imensamente. Alabança a Jesus. Vamos orar. Bendito sea Jesús para siempre. Pide Dios su guianza. Ve año 2020. Alabanza a Jesús para siempre. Bendito sea el Señor. Vamos a clamar, hermano. Dios está bota grande, bota maravilloso, Señor. Nos alabamos y glorificamos santo nombre, Señor. Nos vamos danki, Padre, danki, gracias, Padre, danki, Señor. Danki, Dios mío, pe hay aquí, Dios mío, te llamando a yo, Jehová. Danke, Señor, por tú lo cual vas a hacer, Dios, tú lo cual vas a realizar. Danke, Señor, oh Dios, por tu victoria, por tu batalha, por tu lucha, Dios mío. E quando nós realizar o trabalho, vamos ter nosso coração para realizar, Pablo, Deus. Tata Santo, Deus mío, Jeová. Tanto que nós remeter aqui, Deus mío. Nós te rogamos, Deus mío, que nos dê força, energia, unção e graça. Para sacar obra para adelante, Deus mío, Padre. En el nombre de Jesús, Dios mío, nos te rogamos fortaleza, nos te rogamos unción, nos te rogamos visión, Jehová de gloria. Pasa que obra por delante, Dios, Padre. Amén, boa bendición, bom cheiro, aqui vai ser. A você sumo da guia-nos, a você sumo da guarda-nos, Dios mío. De nombre de Jesús, Jehová, para realizar lo cual me se realizar, Señor. Tata danke para cada entrado. Danke por iglesia, Dios mío, Jehová. Bautizar como Espíritu Santo y llena. Guárdanos, cuídanos. Ayúdanos, Dios mío, Jehová de gloria. Para realizar para cada alma, Pablo Dios. De nombre de Jesús, Dios mío. Nos está pidiendo, nos llamamos danke, Señor.
Alabanza a Jesús para siempre. Amén, hermana. Vamos a trabajar el año 2020 unidos para sacar la obra de Dios adelante. Si tu vida está estancado, es porque no estás haciendo nada para Dios. Comienza a trabajar para Dios. Una agua estancada huele mal. Si usted comienza a trabajar para Dios, usted tiene que dar de lo que Dios te da. Aleluya. Dios te da más. Alabanza al Señor. Là, commence à travailler pour bon Dieu bah, au plus de ça que ou joindre. Pues métete en el trabajo. Eh bien, fouette tout dans le travail là. Hazlo para Dios. Fais-le pour bon Dieu. Y Dios te va a recompensar. Bon Dieu va récompenser. Quiero orar por nuestro hermano Santo y su esposa Mercedes. Nous voulons prier pour frère nous santo, madame ni Mercedes. Tomás Santana, no Santos. Hermano Tomás Santana. Thomas Santana. Amén. El domingo hablé con ellos. Dimanche, nous parlons ensemble avec eux. Alabanza al Señor. Y Dios te bendiga. Y me contaron que regresaron a alabanza del Señor. Yo conté de retourner yo. Para estar como un año y medio acá. Porque ya pasé un an et demi ici. Amén. Como yo vi que regresaron, yo el domingo hablé con ellos. Como yo retourné dimanche, je parlé avec eux. Y me explicaron que están aquí para trabajar. Eh bien, yo expliqué mieux ici pour travail. Como ustedes saben, fueron a pastorear una iglesia allá en República Dominicana. Comme nous connaissons, yo allé pastorer l'église en République Dominicaine. Y para terminar la construcción están aquí un año y medio. Et pour terminer la construction, besoin ici là un an et demi. Para recordar los fondos necesarios para regresar para terminar la iglesia allá. Y como están aquí por un año, vamos a hacer uso de sus, ¿cómo se dice? Servicio, no. De la unción de Dios que está sobre ellos. Eh bien, pendant que ici pour un an et demi, nous allons utiliser l'onction bon Dieu sur eux. Para sacar la obra de Dios adelante. Amén. Mettez le bon Dieu à devant. Y por eso lo vamos a volver a poner en la participación de las actividades de la iglesia. Si vous voulez retourner, mettez encore notre participation dans l'église là. Creo que fue el año pasado en noviembre que fueron, ¿no? No. Ya tiene un año que sí. Amén. Y viene con ese propósito. Yo vine avec Bissa. Me lo explicaron. Yo expliqué-moi. Y vamos a orar por ellos. Nous allons prier pour eux. Lo recibimos en este año como miembros activos en esta iglesia. Nous allons recevoir une année comme membre actif dans l'église là. Padre celestial, Dios de gloria. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias por hermano Santo, hermana Mercedes, Padre Santo, Dios mío. Tú conoces el propósito que están acá, Jehová de gloria. Oh Dios mío, en ese año no quieren estar sentados, quieren estar activos en tu obra. Padre, lo recibimos, Dios mío, como miembros activos en esta obra. Úsalos, Dios mío, para sostener a tu obra, Dios mío, Jehová. Para ayudar a llevar esta carga, Dios mío, en el tiempo que estén aquí, Jehová, que sea de bendición para tu obra, Dios mío, que sea de bendición para el avance de tu obra, Jehová de gloria. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Dios mío, tu unción y tu gracia sobre ellos. Guíanos, Dios mío, en este trabajo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Jehová, en el 2020, Dios mío, queremos clausurar, oh Dios mío, con un testimonio, oh Dios mío, que hemos realizado campos blancos, iglesias aquí en Bonaire, Padre. Guíanos, Padre Santo. Muéstranos, Dios, los obreros que tienes, los líderes, aquellos que tienen carga, Padre. ¿En qué barrio comenzar una obra, Dios mío, Padre? Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, te rogamos, Dios mío, que seas tú guiándonos, unidos, Dios mío, Jehová, enfrentando todo ataque del diablo, Jehová de gloria. Gracias, Padre, gracias, Señor. Padre, bendice tu iglesia, Dios mío, de una manera muy especial. Nos despedimos, no de tu presencia, pero uno del otro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No se vaya sin recibir su programa del 2020. Dios le bendiga y hay algo de